ku marezo sosiyo cyane cyane kuri bya binyamakuru byandika inkuru bibogamiye kuri asa twabonye byatangiye kugaragaza ko ngo MTN y'u Rwanda MTN Rwanda ngo yaba iri gukorera mu bice bya za Kiwanja, mu bice bya za Rucuro Centre ndetse no mu bindi bice. Ese haba hari mu mikoranire mufitanye n'u Rwanda igendanye n'umutekano, hari hari uburyo kimwe abamwashizemo n'ibigendanye n'imikoranire mu by'ubukungu cyangwa se mu by'iterambere ku buryo iyo societe yaba yavuye mu Rwanda ikagera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Reka maze ngusubize kuri cyo cya mbere cy'imikoranire ku by'umutekano. Twebwe muzi ko hashyizweho umukono ku masezerano ya Washington tariki 27 z'ukwezi kwa gatandatu kumwaka ushize 2025, ariko n'abaperezida bajya Washington kuri tariki 4 z'ukwezi kwa 12. Twebwe rero tukaba turi kuganira na leta yacu ya Kongo i Doha muri Qatar. Ibyo bintu byombi biruzuzanya, birafatanya. Urumva kubera iki masezerano ya Washington baravuga ngo icyambere nuko neutraliza cyangwa se gukuraho cyangwa guhanagura FDLR. Urumva izo FDLR zirahangaha mu butaka twe du control. Urumva nose twabura gukorana n'u Rwanda dute? Ubwo bivuze ko koko network y'u Rwanda iri muri Kongo? Oya, ntabwo ari network. Duhana makuru. Dakeka mwarimu hariya ku mpaka igihe nge nyine merekeza general wa FDLR ndabyibuka witwaga Kwerere. Urumva twaramuherekeje tumugize hariya ku mpaka tumuhereza abanyarwanda. None se twababahereje tutavugana? Oya biragaragara koko mu by'umutekano. Rero turimo turashyira mu bikorwa amasezerano ya Washington, mise en œuvre des accords de Washington, cyangwa we are implementing the Washington Agreement. That's where we collaborate. None se afande tushyira na masezerano ya Washington turi gushyiramo kubera iki FDLR ziri hano. Ubwo muri make muri gukora ku leta ya Kinshasa? Yego, iyo turi muri Qatar tuba turi impande ebyiri zingana, kwicara ku meza. Urumva bo bakicara hariya, guverinoma ikicara hariya, twe tukicara hano, AFC M23 hagati hari abahuza. Muri abo bahuza harimo Qatar iri kwisonga yitwakira, hagakurikiraho leta zunze ubumwe za Amerika witwa Masad Boulos ari aho ngaho ku meza nawe yicayeho. Urumva hakabaho ubumwe bwa Afurika yunze ubumwe, African Union irimo, ubundi hakabamo East African Community, hakabamo na SADC. Urumva rero abo bose n'abahuza, kandi ibyo badusabye nko kuva muri Uvira barabidusabye tubyigaho, turavuga tuti tuzabikora kandi twarabikoze. Twebwe imvugo niyo ngiro. Kugaragaza ikibazo cy'uko mu bice mugenzura network yakuweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa ku buryo abaturage badafite internet. Abakurikiye mu minsi ishize twababwiye ko twakoranye inama n'abashinzwe itumanaho, yuko iyo ni department yacu. Urumva twatumiye Vodacom, dutumira Airtel Congo, RDC, dutumira Orange RDC, dutumira na Africell RDC. Urumva tuvuga ko dushaka imikoranire mishyashya nabo. Hari bamwe bemeye, ubu turi mu njyana imwe, barimo barakora, barimo Africell wenda na Airtel na Orange gake, ariko Vodacom yo byarayinaniye. Ni ukuvuga ahantu hari iminara ya Vodacom, ari Vodacom yakoraga cyane, ubu ngubu